Professional punchlines ene eye kutia ana maami gege ede abepempem nkrofo bi e social media no so especially eye Natina Afia Rambo tulip omuna omagigibi ede ashom ho akise busha enyasem keto na maami gege si de esiede nsem bi apempempem momo no abusua ano ode ni na so efa Agradaa nsensema etwago e social media no so ana maami gege ababonte obetutu bi ede ama Natina Afia Rambo tulip ni omom ka huni na abusua ensam nankasa enam so mama megege babonten no yebebo ede ewrem ba me sure say di obemi on subscribe to no obemi abel na awonten no like video no so na bibia enye kama pa so obusua eya Afia Rambo e babonten be kan simbi na nensam no be kan no after that ana Natina so eko twiro caption bi eto ho anaso kopeja caption bi ede beto ho obusua eno ana ma megege se onti ase se omabe kasa na abusua obaba be yi no ho ano na wachechensi mu e de ache na dofo na abusua yendi kanti eye Afia Rambo nsem na obekan ye no mami ngege matese wo se okita audio bia odi pia bonten na bebo odi pie se ekim ye be jai Agradaa a life amano nenti oba time te so na ya che onyonko ba ade na ekotum 15 years now evidence so call yourself so evidence so betimi de twitwa age maame no nenti wote ho na wotimi ko Ghana mfa nkoma ajejesefo no na yemfa nyi maame mfiri mu na wo te media so keka sister na ekoyi de eboko de na nya wa so na se Reverend Dr. Isaac Usu bempa wo audio bi a wo de ba audio de papa na say na solo kra beto asori dan ni mu no etu gusu edwa wanum Ugusu ati wo edwa wanum sister bibi na ye why na blocking no say hey enim go ase to wade aka na kopa adwuma bi na why so Afia Rambo nsem a wokeni na anasa otwe eye so pene Usu bempa so ede ni din ababe wuram based on nsem ni maame gege edi kan ye de fa so pene Usu bempa ho na o chese maame gege di kan ba bonten be ka se owo eye Reverend Usu bempa ne audios bi o ha o de ba bonten ahwe na asori dan kwapo ye betutum na wo hwe Afia Rambo nsem a wo kana wo chipi no so pene Usu bempa nsem a chese maame gege be kan ya na wotumu se na ni abrese akwan bi aso no ekon be fa so a o metwetwe maame gege sade na mewura bifa ekoso social media no ombekoso aye na omatwetwe no ede na babewura beef no na no ana maame gege ede reply abre no na abusua utie ne nsema aye Afia Rambo eka ochema maame gege se owo aye Agradaa audios bi ho a tibutumi ede ababonten ama atwetwa ede age Agradaa ma chise je na ya jeri ne krampo no ometwetwam eno ana osoma maame gege se onfan free UK na onfan ko Ghana envan konkoma police for na nimdwa na edo so too much na abusua owie no anche ana Natina so utumi so obi man caption nipa ko ne man caption no ana Natina so ekotam caption no ade beto ni page wo say bam abusua Natina ana atise wa post we ade ato aye ni page wo say madam shut up over there, what audios do you have? You are the genesis of Agradaa downfall. I hate pretenders and hypocrisy. Natina and this caption we ever to na afei akwako generate eye nkomo bebre na e social media so enom ana ma me gege se ono wa he na adwen se enka social media beef ni ade o so nya ade o person so bi nanso based on nsema e koso na nkrofo bi kire se ono si owo aye Agradaa audios bi obetumi de aba bontema Agradaa ajele no ye twemu no eno ana oba bi ano ede ama aye ne nkrofo anase ne followers na dofo se de be on be hu nsem na tise ekoso ego social media no krankasa ede ewom abusua na behwem aye professional punchlines akutia ototo edema aye Natina na otubi edema Afia Rambo ne aye tulip obekaya Natina ba bonten be kan nsem bi se ebra na se da ye ti Agradaa ne ejeli no sa da na nkasa na aye Agradaa ba Rihanna ne papa ono so no sa da no ejeli no atise utum sa na se ye mane ko remand 2 weeks chese nsem de Natina be kan bi sa da na pa na utumi se na nani age sa Agradaa yetumi ageli na chese oye Rihanna papa so ono so bibisa atonom na anche ana Natina na nkasa sa pa abonti bi be ka se sansem na kan ni na no fake no krebia enim eno maami ngege tumi agina so ama punchlines watoto ede ama Natina abusua enyasem keto yemurem na afie nti maami ngege punchlines obetoto ede ama aye Natina aye tulip ana aye Afia Rambo ne omomka ka huni na afie ba ebeto aso so me address some issue be because of madofu bi
Efreme, and Mamma Gege, your video be, yes, we say, yes, we say this, yes, we say that, yes, we say. Sir, there will be a kaye, yes, say, yes, say, yes, say, yes, say. Yes, say, yes, say, so dear. A goody pub be animasi. And kofo bebre jina bontin e pa chow. Che camera, omotia semwa. Ye nya sem ni hwehwe mu. Sabe, uni wo utan obi kula na so ni obi wa semwa. Obi fafo kani pakron wa semwa. Ye obenyansa fo enye obakwase Agyimifoɔ. At least ye investigation mienu miensa bi. Do nipa ne ye utamfo, do nipa no mpenasem. Eka wo nkokra na ke nipa ne wu afiri wiase na ka ho ato. Yes, nipa ne wo bonsam. Ba badwene babia abepem saa bere. Badwen babia te yesi a obey investigation. Ena yesi bebrenti. Enkofo nya investigation won say. Ene akwasi beka sei. Ade kye na akwasi asan pa achew. Adwoa beka sei. Ade kye na adwoa san so life no opa achew semantini yie. Enkosi dapen. Baby amumu bi ma blogging eduri. Baby viewers yi mumu bi ma hweyen akoduri. Baby viewers yi ma hweyen akoduri. Enti se wo bitwi kamle si nanim no o ka asem bi no o ya asem bi a. Enti wan kasa kwantimi nka se esi wa hen. Platform ben so na si ye. E koso wa hen. Like ye woni ma bi wo hono mo a. Abadwemba etimi bisa. Se asem wei esi wa hen. En kofo beble de wo tan. Eye nioma bebre. Eye sa na nipa ni bi so ye den. Etie. Enu untimi nsesa omo. Unti ase. Se ka betimi asesa omo anko nipa ntimi monitiri mu asem. Fabricate story. Na wafa telephone. Na wafre nipa daseni. Na wa fabricate story. Na enipa keke nipa tribom. Nipa betimi abeso life. Me experience. So what I say matra hache. So I am talking from experience. Se mobana ya kasa ya tena ha ye ka semwa. Opa ubetumi afebia ye futu as a content creator or viewer ebeboa because I was once a viewer and sana me be a content creator. So all these two categories no minimum. Oh obi betimi afa telephone fabricate story. Aha nani akansem. Obetwe fun besi wani mu be wie be oni be ye dede no. Enyansafo be ba nkyerɛ be busa say evidence ne wen. Esi we hen. Afa no wonu se sa wa ye nkwase adwuma. Aha de wanhwe ye a viewer ebetimi atete woni odofo ntem. Viewer betimi accept problem ama woni ye friend say oyonko blogger. Se wa adwene wo form ne nipa ho ye wa hin to the core. Wanhwe ya viewer betimi ama wo ye de wakodi sensema. Viewer bi betimi ama ye de wo akoto prison. Wanhwe viewers ya ombeba be ye more fire we will pay. Hey baby biale ye do be ko bia ye bedi wachi. Mi do nyame se eduru court today unhunu sa viewer no. Ebedru court today na viewer ne be kire ne se ne maame eyale na busua panyina nya serious problem. Enti sa we content creator. Na wa anya smart ani kan woni ama bi ho a. Da bia viewers ne de omo pe bibi atie. Omo pe ne oma bi aye. Ose shut up, you played the biggest part in Agradaa's life. Yes. Eno de ma play ne life, but life na me di ni pray no. Me da so place our life ni bi mu ana eno na ye important so what you say obi anim se me ami pia bonten mami waseti wabe accept peace bebre onti ase wabe accept peace bebre ama ye ne na ye fine bebre ade Agradaa kotum no Ghana bansi odifo a
me maame ngege de misi musen ade kakra bi ena ate me shock say yen nyina wo kra ate shock me pa che mo bia en reply negative comment and reply negative comment and Saturday I want everybody to start day with good energy, not bad energy. Listen to me. Emobia reply any negative energy. So what I say. Because oba wo free two jantre ni ene wo no. Ejina bonten fra say we jantre ni two ni a. Before wono obebe wiase no. Ne maame ne papa ye two adwuma ansa. Jantra omudi wo mo ho ansa no no ankasa ye de ne ba wiase ono ankasa wa be make comment ebia no adi obi kunu pen oni obi kunu no ye be ma no wa be make comment a tie mi o. This is how nature eye adwuma enye duabo ebi kura asabe wadi obi kunu kotida ebi kura poso ogusu di oni adwene sachara. The important thing wo wiase ne say wakai baby a wufiri hwi ase na wasɔre se na wo ye kronfo a wasɔre afiri kron no ni mana na wodi obi kunu akira woda so di obi kunu na akyi bi mana se na wo ye jantre ni a woda so bo tutu na na eno na sabere urade ba obehwe so no ode abu aten on hwe o past obehwe ne wa firi mu no wasesa woda so ye ntokwa pefo ana woda so okontokwa eno so what you say. Enti ema obia emfa ne energy and reply any negative. On say you will be ne energy ni full of positive energy. Bad energy. Enti obowura baby or opeso or tosa energy ne to. That's why I always telling people say don't give bad energy room. Yes, ebe say ude. Ebe say ude. Entino se usha obakwasia. Bia bi kula sabele ne maame ne papa tiempo. Ye nwale ne maame. Usha obakwasia ne bema ne tie. One bema wo bia miensa mienu. Onye wo ba anwade. Ebi kula onye bema anwade. Ba onama bonten Frankofo jantra asawo enya hwe on say e wose nipa hunu maami ngege se first ya na ngege ye ngege no onye sa ngege ni biemu first ye ngege twikamlesi nanim na oposo te se ahomache kramai bataya ekom atiesi no no onya nufunsuo mfama ne ma. Now a lot of people one can somebody want dance say and near my baby no ma maami ngege send your first na me hu a me pono say me hu a na me yimani ati say kramaya wa hunu semina say enkane no na obi comment obi caption obi create videos it made me ba life there 4 times here and then you people can see say there's a big changes because enipa enyini enipa so unyini a de bema ye hunu say unyini glow no you becoming more mature how we see handle niema and how we see react to niema and how we see taking niema cool. So what you say? Yes, nobody should reply any bad energy because mama can say bicho debi ame catch you say nobody is innocent. When it come to the book of law, obia nyetini ni papa ni nchen obia. Etina debi ame catch obia say ntra ho emo obi nya ne ho say oye holy. On de ne bone esha na wo de wo na bone do so nti o ka wano otuma no wo ka wa hye debi ngege my very busy pa. On say me catch them say me start courses bi ne classes bi. So what you say is a 1 year. Entino me minya post to me videos me nketi videos na for so mubenya me videos nketi no anytime me wono
yebetimi a discuss a lot of positive stuff ewo TikTok me pacho mo nhye ne nso mame me si oba Agyimifoɔ anase oba kwasia enko na oni nsesa oni adwensa kyera oba kwasia enko na oni adwensa kyera oba kwasia ne Agyimifoɔ ena ogusuo ekwan a wofa so a oto amenem no nani tete no a obesa fa kwan na so asa to the same amenem oba Agyimifoɔ ena kwan a ofa so ema ye di dua wo nani saa kwan na obesa kofa so amia saa di dua wo nani ye de wo wani baako mienu a miensa de entra ho emia fa nwu wani nya adwene sakyera ye ka adwene sakyera nya ne se ukuta baabro first ne ngege mi hu caption kura na ma so life mi hu comment kura na ma so life mi hu obi video kura na me attack no sa energy na mi waste ye no am bringi bibi papa bia mame dan say enipa aboafo ebepamo waboafo ebepamo wadofo ebepamo good energy from your side baby ohonoma uwura obeka say enye gay we na ne pentokwai enye gay we ene medanyame ase se mitimi kɔ baabi na obi aka say engege se bia yenhunu wo sene na yenhunu wo ewo media ne so kitikiti biemo that should tell you say now people has noticed some changes e was nipa hunu on sesaye se na wo ye tutu ni a wonye tutu ni biemo a obi kunukura echi na wudi a na wuni echi de biemu se dwaman na se wo si wo be se ensesaye no eye category klonfo na wo bo a wo moklo no biemu e wo se nipa timi hia ka se first na aba ha be boklo no bo ene wagyae first ni ehunu se wudi asumasi we ni kunachi ene de ehunu se wuni echi de biemu eno na ekire wo se changes. This is what we call it, changes. First na ba social media bibia na wo so ba se de mami ngege onka de na wonka we na wasoso there bi eno na wan hwe ya wen tintim na wan concentrate ya obi be ma ne ho kwan ama bad energy ayusu na be provoke you some words aya no mutimi di provoke ni panini yama na dwane afri media ne so wedwane onse se wedwane afri media ne so onipa da sani nim se account da so wo media so who post to captions who post to videos and so still account no activate mo kan say mo delete mama kan twi onipa da sani nim se osode anopa bia account mama ngege no ewo ho post to ade because unya time my life nkyere se wedwane unya time nya say trending issue be why you choose to say that trending issue way and waste me energy me waste me good energy and fan kebi that trending issue when nkofo nim se nka wo beba ba gia tan wani ase ba watwi wani ti se panyin a wata onipa da sode anopa wo hunu se wakanto nyina eye adwuma commenting nkofo ade ase ade but still obekoso provoke you still wedwane and so account ni nyina wo media ne so wedwane say ade wakobo obi kro no wedwane na wo mu kura ya chichi wo mu ko prison ni wo mu a wo mawu mpo omu wa abusuafo ne adofo ada pages ni bi kura na ebi ewura afiri mu no ada account no kura still post niema Agradaa anyway ni page bi ani wono mu a post ade de sapi wanya asem enti sa me maami ngege sa wote wo se wo hwehwe maami ngege na first no ye maami ngege na no ye dede bebrebe kontokwa bebrebe bibia no wo soso bebrebe ne dia ene ya me pa ache wo betra wo ache enti sa obakwa sia nko na ensesa na dwene I am a matter of 5 minim se wa ye bia eye minim
I know the time Maka said no. Afedie is enough. It's okay. I have enough. Yepe obi a wadi de. Wadi social media mu de. Edi social media mu bonyono a. Mami ngege. Ede bi ewo media we mu mediesi. Media we mu bonyono bia ewo mu bia bonyono bi ewo media we mu mediesi. Enim guasie bi ewo media yi mu bia yagumi bi. Animonyam bi ewo media yi mu bia ya shemi bi. Ya shemi bi. Edi ade na mepre. Ade na mepebiem. Ade na mepebiem. Ade na mepre. Omo afe no omo ba no. Omo afe no omo ba no. Omo na omo nya nhunu ba bia ade omo bekọ akosi. E na omo pre. Enti blogger bia wo ba mi bia. Ubusa obi ti se Ratty. Ubusa obi ti se James TV. Ubusa some viewers ni bia. Ubusa bloggers kro omo ne menye fine. Ombeka cho se mami ngege die. Se wo ben no na wo ye blogger. Adia obetimi dia chew wenya hwe. Wo ye viewer na wo ben mami ngege. Adia obetimi dia chew onye wo hwe se obekire wo ba bia media no. Nani so ne na aposo. Obekire wo se time we eye bad time. Se wo ye bibi atwa so. Na eye bad time enkosi wo ye ni too much jai. Se media we hunu time wo se ode kasa, time wo se ode ye bibi. Ena ensem bia wo se ba media ne so bia no, time wo se ode react, time enye good time. Ubeye like ubegwa sana pese me kire wo. Eno na obon se adane bloggers ni bebre nko besie. Eno betina blogger we be ka asem we ya. Agina no dia twintwa ne wa. No asa dia ba besi. Eno ena mahunu se afa viewers ni bi di twa ukogua. Ade chia ne agi twa ukogua. Ade chia ntokwasa. Ene me matena se. This particular media taught me a lot of lessons. Taught me a lot of lessons. Na mesua dia so. Mesua adie. Enti ya wane maybe ohono man no amount provocation. Odi be hu me se me de beba be si abo premier gawu o. Dia wo se me bebo premier gawu no. Mema wa hu se time ni ye good a meba bebo premier gawu. But se time ni ye good a I will never mess up. Because case bia ni se ne wo be si handle no. Me tena se hu se social media case bia ni time eba. And said there was a cabin in summer was any quansa who can be stay back. And send you also see handle no send and shall I say a hypocrite. We are all have different opinions because of sending you see who near menti. And tina wo control baby. On send me attack you, Debbie. Also commenting baby I may attack you. And so way. Me timid throw me post. Obi nim the reason I did throw me post. Nipa ni betimi a judge maami ngege post. Na we screenshot no dia koma obi. Unim madwini mu, unim mitiri mu. Me throw me post. Unim da me move no. Ubie mazuga bega o say de wo wutiri mu na throw. That time no unim menji wu post to maami ho. Because me ni uni asam. Enso ade betimi a. Enkosi da ben. Ena some bloggers ni bi no. Mobile viewers asset trap mama tom edema consensema. Me say viewer wo de wani kura beto no no. Se wa ho chire biremu no. She or he is going to be there for you no matter what. No. That day no. And everyone say wo mo wo. But once say ya that day no. Asamba to viewer no. Ama wan sha. Emwa wo pe wo ntimi fa mo wo. Enema ya na timi to aboafo ni bia nka wose ko moboa ye. Oye businessman I be kura na ni container ba opeska ko yi. Enti se when ya court case ya on timi mo wa o.
Enye ni timu na edi o. Oye viewer kura bi kura na ni fie wure etu no opeda foforo that time no. Ebi ana na busua eyi unexpected eyi esim. Ebi ana bibi esi no kwan. Ebi ana ni sika bi kura de na ni to so say wo de koso aya more fire. Na me sika bi ba. Say ya de ukọ court ya de ukọ gina police station a. Say unya asem a me metwitwa with a lot of money a ebedru ho ontime nji wo omoa wo. Enti say obi adwene ye ne say obe provoke mama ngege with captions, with shades, with comments, with a kutia. Na matia si menkane dada no a. Me kachire me ho say ade bia eye bad not to mama bia. Affect my life bia no. Se me repeat ya medwene hu mienu. Madofo mo adehye. Mo say Facebook kura de na nsem ntama. Baby amu be hu me ye TikTok more. But na say on say TikTok kura me ntimi nko. Ma start a lot of workshop. And I know na afa me time. Me ye about 3 courses just to improve my skills. Na me apo me menya this opportunities. Me ti abrochire. Me wia after 1 year. Ebetimi improve my skills. Ama menya bojo ebiedi. If you say journalism ebe improve my skills. Menya certificate. Demo your friends say cleaning kra no a. My improve my cleaning skills. At least metimi akwa paper obi office. Enya aduane ato ama me ne me medi. Say efunu kra de da. At least nyame aboa me. Ama opportunities be say 3 way aba mabobo ano. Masisa abomebo. Mimbe wesisa energy way because obi akotro bibi kawu obi ayese dabi say if people are still looking for mami ngege trika ni biemu a enya mpacho baby a wotina wo twa me no obetena wache because enipa mbre ye ketua bi nyame aboa me na menya sa opportunities we ya me focus your opportunities na say you can buy their mama no to improve my education skills and my juma skills. Yes. Sabaya in future. Me koswenya tuto bibidie. Na me ho ankyere me. Ama obi a wo hwe me. Wa utimi ka se me ho kyere me amemra magisika. Na me sa ba gisika no a. Wa sa de me akotena ba bia moka me da bio. Oba kwase anko na ensua nyansa otini ABC mo da bi ode nani ato so se wonya aban amane ha wo viewers ya eya more fire omo bebre ni momo anom bebre ni ze anom bebre ni cash up na se viewer no musu wonka na se duru D-Day no na wa amle ni cash up no wa amle ni momo a wode wa beto tankuru wa mu da bi ma change me gia no to the next level. Nyame ama me opportunity and I am going to make use of it. Send ya me catch them no. Opportunity Nyankopon dia mama brabo. Se enioma mafemu wo media so. Enipa metietia omna so. Ade amaye. Ebiti media iso ya buru wo mu nua because of omu videos omu yetie nipa. Ama asai wo made. Ebi nyama bebre asesei nyama bebre nkoyie ewo nipa no bebre bloggers ni bi any viewers ni bi because of a little mistake in nyoma binti or because of social media are getting a lot of people into trouble. Ama ebi emfiri mu pa me I am the living testimony. Mefiri mu to say okodie wa firi fidi sunfu afidie mu mafiri mu die try say ebe knock me down no
the important thing na kebetimi knock me whole life down onyame agye me kra afiri mu enshranka Awurade Nyankopɔn sɛ ade bie firi me nsa bia no menya ne times 2 do enu sane misi peno to me ankasa me satisfaction but so far say de na me timu dada no mpo no na enya nuru me satisfaction but to compare ene mitimi hu say nyame aye bi na obekoso aye akoso aye because eniema kiti bia na hold me back no ma bomodia I try say me jeje mu to welcome positive energy to come back to me. Me say, odi atna u ABC ni mu ana koswa criticize na koswa adwen me ho. Tna ABC ni mu na koswa use sa energy no. E fight Maami Ngege. Don't use sa energy no. And starting se sawa adwen and use sa energy na shift it to something positive wa in future. O ma be pride of you. E dia benti na koswa se me koswa kan tokwa wo media. Na me commit a lot of crime. E dia na wasa me commit a lot of crime because minim say e bia your friend say ohene afia ayi ohema aseda e wo ho. Queen Empress wo ho. E bia menida me boyfriend bia nyame ya na doma sika won nsem so. E bia menida first lady eso ebia menida sofo na naje iso ebia menida obi so say me koswa commit crime enioma ebe mama commit crime wa ebia sofo na naje yi ebe kwa kokukuru sika ama me ana say menya momo ana menya kashap ana say menya your friend say sika every viewers ho edia kotua lawyer fee adan na men shifting attention in positive stuff na me nya the same sika no mom na me ni asase ya men koto asase na men shifting mom na se edan na men si ya men konkobon kofie obi man so na metie na men kobo kofie na mekwa kwotena abusua fie se nke se brana ammo ye ama me a adenti na mekwa kwotena abusua fie ebi a 1 room 2 room anase madam fu bi nchen dabi o dabi the same energy na me sweshe me koswa repeat se me koswa commit crime na me nya bayamania na adofu be koswa aboa me no wo commit adofu ombebo ebeduru baabi omo beye mre asem betutu bi wo ye nipa eto de bi atrase na dwene kakra se onipa wo nya aboa wo ye nipa o eto de bi atrase dwene se nipa kakra na wo nya aboa Wamu ebia odo ho beto omo so no se eduru time se yedo bekwa kogina court eduru time se aban bo ka ombekwa ko for lawyers di ama no ebeduru wo na omo kura bi kura bosome ne so ye yentua ne ka obeka se ni tirimode obeka se wa disappoint wo obeka se wa disappoint wo uye nipa eto de bia tena se na dwene kakra se wo nipa enya de bia na bekwa ko for court case yaba ame nipa bejiji sika ede atua na obekwa kwa ye adwuma nyina ede usika nyina as a blogging keka obeye as a viewer bi obedi wo bi achiko attack no usika nyina court na so wabra na anya ye wa abrochira amawa ukotena Ghana kotena abusuafie odi over 20 years e wa abrochire 30 years wa abrochire 40 years wa abrochire enti kakra bi a waya ma na duru no unnim say it is enough unnim time to stop the time wa utwa wani hwe wachia
Unim say uduru fie sesia obekwa koda abusia fie. You have nothing to show off. You have nothing to be proud of to your kids. It is a me mami gege. Same mo peme first mami gege gigi ni bi mu a. Dabi o. Dabi. Because say evening aboa kura ena ye madam fufu abusuafo kura omuhum ya ombehume aboa. Same ya adamfo bi beme. Na se ono na busuafo kura eye moa kura ombehunu mami ngege. Mudidi yachi meboa. Mudidi yachi meboa. Mumusa mo ho se empra hene na mumu bi akọ baabi akọ occasion ni aka kire wo se wadamfo ne mami ngege. Anya mami ngege ye open tokwe wadamfo no. Eti can you imagine se wo mpona ne mami ngege e na wo de me kọ kire wo busuafo a. Yanka say, one planning mami ngege a still wada so ko social media ntokwe. Ngege woni na ye adwuma. Ngege wo ye adwuma wo adwuma mu o. Mami ngege ya open tokwe da bia wo ko yi e na oda so eye adwuma wo adwuma mu o. Eduru bire si wankasa wo ho full stop why na wunya boa. Eduru brebia ye wo baabi wo ho a wo ye koduru a na wen si full stop na wunya anyansafo edi wachie wunya premanfo edi wachi wunya anyansafo edi wachi omo fa telephone kire wo se why ye bi ye si full stop and listen to them why omo ye onyame yes though asem to wo bebre usika aboa wo ba enkosi da pen ena asem beto omo asresre kashap asresre momo asresre sika enkosi da ben media metu me hofo efutuo we ya me tu ma wo viewer asama media be shai men kan kire wo blogger dia wo pesa wo ye ekosi wo wiase awie ye at the end of the day the accountability no wo account mu anya ma me ngega account mu media me hu me mfonso amaye me se wo soro emoa me na me nsesem firi ho ba sa wo provocation caption any views any monema any attack also within 1 week makama no atum within 1 week makama no atum she unnecessary provocations eba what you solid them how can you ubetimi asesa wontimi nsesa ebia wo yabo wo say wo de sa tibia we mu ebekọ wom me sa tibia we me mfa nkọ wom enti me sesa amasesa ne ntempreko se me obi be ka asem to me so ti se de na me be dress issue bia me pa no ma be address na me ko ade na be ma obi ahuru se enne efe enra engege no ani enengege no ebe de na obi ahuru se enra engege no ni enengege ni difference wom ewiase de yes eye animguasie betimi ama obi asesa afri na kwan bone ho na se wuko wia enioma wo shop na se shop fo ne chi ugu ani masea na se wan sesa na bekoso akowia de a se se mfiri wo kro no bomu a ese wala ukodi obi kunachi ne ebo ntutu na wan sa ya mfiri chire na ase ensan ko bo ntutu a ese wala mesi bakwasia Agyimifoɔ ko ana eni adwen sachara obekoso adi nkofo yere ame abodua ese wala se wo hunu se baabi a wabrabo wadiri obetena fie di wo yere twa na still abonti obekoso adi nkofo yere no mo twa ese wala koso adi ye chi wo obekoso agu ani mase no obekoso abodua no obekoso asewa Edu nipa wankasa wabrabo mu na odofo kura afafo anka nkere wo se stop wa wankasa hunu tama wo se woto ho blake woto ho chalk kakra onya aboa wo ye nipa edu brebia wankasa hunu ho se baabi me yakọ too much madofo nyina ye adwane because ye omoka asem kire me ya mintie asem kakra ka bi to me pa so a
ye de adofo omutufuo ene solve problem na wan hwe yasem kakraka ne to me ye me ho agyeman minti obia bla sister ye the Facebook viewers ni nyina mawo adofo ni nyina mawo ye the mama ngega adofo nyina mawo e the views ni nyina mawo ye the mama ngega account ni nyina be ka account ho na mama ngega kura logo off wa me pa chewo e de mpo kura na obetimi di aye. So many years. Uda kwatele kwati sali ya mida kwatele kwe. Onya buwa wati. Uye nipa. Hunutama obeti miyesi wankasa uhu full stop. Me say, Emma obia commente. Emma obia reply negative comment. Sa negative comment no. Onse nipa na wabebo ni di wa ha no. Ubehuna wa shift wa attention ko nipa no so no akokasa tie nipa no. This is some of the provocation. Onse oh your life say ya. Ubehwe no omudi obidi. No omudi ababe provoke wa ase. I am instead the content creators no. Enipa no so tini baby dwene ne ho. Why? Because keneke I was so creating to kwama ubeko. I was so creating to kwa na uka asembi efe nipa na odi ni dia ba betro ade na se no na uboni din na uka nkwase asembi fa ne ho na unya more case na ukonto kwa na omu choosing to keneke I was here choosing me say I am too smart for this infidio untimi ntwimi nsimu da onyankopon wa mame ngege chance onyame we shira me wo me second chance wa mame baby ada ya mame three opportunities ekromi habaya mame 3 opportunities to improve my skills ehọ na ye me focus eti ema obi nkotra baby ene ngege wadane ene ngege yehuno ena hwan mi meti me ne monete ada mi postu amu mi ye mi videos betu amu se wa hunu se mi ye kitikiti won tokwa mi nkofo asem amaso twan afa ne personal me ka kira wo se mi ni feel sa field ni so biem me feel sa field no sa field ni de madwane afirim so wonimu a se nyankopon atimi ama UK aban ama me 3 opportunities wo kromia na sister me nkoswa emfa me ho ema folly bad energy na me nsa lusu sa 3 na nka me ya abo ana sa opportunities na me menya pain menya sa opportunities ni bi pain eti social media twi ka many ba me ho so na ya tworo letter at the court West Cross Hospital in the name of Meko at the Amasofubi me defend the Sofubi ewi achire sofu ni gina ne puppet so say on sumame onimme wa mam watua meka sa opportunity na nyankopon wasa the 3 opportunities di abreme shi adwuma yes say polish this na masaya be use the same energy no na mabetna ha na ya sa atworo letter sa kwa kosi machi na da na kame ya buana mesi bakwasia Agyimifoɔ enkoana mistakes ya waye no onhunu nyansa no freestyle mistakes ni mu be say na ade no benya opportunity amenya no be say you should the same mistake na say no mete ya through social media let the dodo say and no me come immigration for e fa me ho let the dodo say and no me come social service fa me ho dia wo mo de ye me no me maye obibi maye wo mu bibi dia obi de ye mi bia no maye ni bia tuaka
Eya me na me decide say obi ya made mpokra me nhyɛ dan fi ni biem. But niam bi a me be address wa ha de sa niam etiti say ni de me tibia na wo bi tu futuro agu ni pani a me pa no ma ba be address kakra because of me dofunti niam atamfunti. Social media nti baby abenyinya chance bia na atworo letters ewurawura ho. Bloggers ni bebre mu experience. Bloggers ni bebre. Yaran kasi yonko bloggers de die. Me ma mi ngega me ye blogger, me so me de di me yonko bloggers. Viewers de di bloggers. Yanso ye bloggers ye de di viewers. I am not innocent you. Me nya hypocrite ma bepenti me hu hypocrite. Ba me se baby ameduru no. Any opportunities ya say abeto me na so no. Me mfa social media bad energy. Se bibi mpo be destroy sa opportunities na. Yan kan mata ho say oh social media nti and as I say engege call Chris Cross Hospital ya yi na di no. Social media nti and you see oh say ya di ngege akọ training ewo hospital way say ya yi na di afri ya wo. Say ye be yi media bibi be attache ebe ye oh engege call hospital way. Wakofa wrong order. And now we feed the patient to be with wrong meal. And now when we say patient na allergies and or diamano. And now engage go feed the patient to be with spine food wa one share spine date. So what I say. Oye nipa onya boa. Say unya chance in your opportunity to change ya. Usu betimi asesa. Enipa nyini enipa nyankura biem nkura niam nkitinkiti bi wo a na me ye ni choka de frafra no me hu sa wo hwehwe me ho de a ene adina firi ho because hu me piem e wo ho me ne abanyansafo na ekasa nya Agyimifoɔ eti obi biala me ne sen bia wo ye blogger bia obenya me voice message dia ba abonte a me tu ne fo oya ade bia me catch say bla ade we sister ade we jai ebe ye atwa so because enye right time e was so the present asem blogger bia wadi machi viewer bia wadi machi se me da so ne tie viewer bia betumi anya me ma me ngege audio mienu miensa bi e dia be kire wo say me di ye afutuo di ama no na me so me ye obi a enam se minim ahano ntino mo no Muslim ya waniama bebre hono mo a mitimi hu na kira se me ka kira na wantia ubeto ade na amaka ni mo ubetom because experience is the best teacher mami ngege matom eti se me ka kira wo se shakoya bafa so si full stop na ubetom na wantia ubetom aha viewers ni don be ye yodu mo ye no mo dey entertain yourself and I ask you kasi ye beja wo mo entertain ye because why entertain wo mo but what's not your draw to say where is the best portion wait me dey entertain wo mo enti da bia na me ba betra ngege me kokotu mo mila me kotu siko ngege menya case yo me dru kotu a mefa 20 lawyers yo enti mo mila metuaka oh, per 20 lawyers in their cause. Ako defend you case. Usu ni kapre. Die udi kula bon. Wanua. Uni foko da ubotom. It is at 21 causes sa damages no. Na when tie futuo kakra. Na sa 20 lawyers in usikai. Udi create positive energy. Positive content. When you bow also. Na udi the same sikai. Nanka wankasa wasasi bi eda ho utimi ye 2 bedroom bia obi ma so netie ye betimi apam ye nyina tambia en America so o masesa American law en America o masesa American law hwese obi a me ti UK me wo UK asetena se wo kwa kope krofo froso visa yepe o status immigration status shese ma share immigration status kra omo pese ye hunu document ansana ebia US for o mama me
visa be your friend ETA visa and say Canada for visa and now baby a person call visa crano because of on person who no more person who tino and a crano do a wope cromo fama obi to meet in the UK or ko America yetimi man them say 5 years but ene what dey betimi akoda uti UK broni betimi akajo uti UK crame fama because uti you can just say so kwa America nti won fa America visa na say on fa ETA no o make this document in fama obitima ka so on fama e bresesa me de ma dwene no ma reset na baby directions na e no ma ka kire se wo ye bibi na wo ye dede wo machi na me fi wo me bubi I pity for you because I was there. I'm women tina maswadi free wo. Adameji minti ena masisem. Udu obetimi atena ho afebo. But don't make things look like say will be jealous of that. There be rather no, I pity you. Tina hana dia asema tu obi so no akobo odia. O spirit nye dia na obi eku hoto atene keke. Na wewu eja uma. Na what metea na yakofa mi DBS aba yes bia ebire bi onya court case onya ho anwa case adwuma wani je ho pa se uti UK ebema osika bemu wayama anwa ato no wan hwe ya bedu adwuma bi ma ye be print u DBS di attach ye na bia yes oyese na court nsemu gusua. How are you going to feel? Me se unya Agyimifoɔ onya aboa edu bra bi wo wabra bomu a opa me to ama hunu tama be ubetie wadofo asem no ato ho chok edu bia bi ato ho chok na sa so ubeti free a koso na ti free ene my yard 1 hour ago se wo kona wo ban hwehwe me 1 hour ago ni bi hwehwe me de me next hour de na me ye eno ena ma huru changes enti sane e kanse nipa change first ka me meti Agradaa asemo a e ka sabe de ka me bonsiri hehe Agradaa na ene na son to kwamwa. A lot of viewers are not innocent e wa Agradaa down for a lot of bloggers, a lot of people are not innocent obi an ne tamfo ko opese wo hwe fom ba edu brebi asa wo tamfo bi to fom a wo hwe baby a wasi atono a you cry, you feel pity because o person wo to fom o ba one expecting of sa place ebi na ya misisi ya it is my din na say asa nyoma bi eye mayi a na me nhyada nkasa bebre entowa. Yes, I know say you be jeli Agradaa, but menya lawyer men call law school numbers near the man no me manje ni da say senior mami si ye ne ho obetimi anya 15 years. I'm still in shock ewa Agradaa 15 years it is sometimes I will shock obi bi etimi ma we quiet kakra it nobody should blame me. So what I say, number 1 eni ama mienu ena ekoso wo mabrabom sisi when it comes to Agradaa case no. Number 1, yes, obia person de ne tamfo to. But sometimes baby our tamfo beto no ebi nye obida. So nobody should blame me. Obi anko me pacha obi anko. We ye me de obi anko. Yes. Agradaa ena me ma min gege what is a UK ha. Ya chebe ni ya same nkrata ni deport me a. Enko be jubilate. Agradaa no obi wukula no jubilate. Obi ewu no make mini obi wasem na matese wo dada kemu a mintimi jubilate da ye wo otamfo wo ho a ho utane pa ba sa otamfo ne to from a wan kasa wo saye pretty because we are so proud otamfo no so on top from yes na wo mose ba baby otamfo ne beto no enipa bi wo ho no ma baby omotamfo to no osanyam pity. I am speaking for myself, please.
I am speaking for myself. Say, yeah, that's what ye. And you say, immigration for Abba Mammy Gege fi abe assign ne pepem, and ye de my bag, aswa Mammy Gege near deport Mammy Gega. Some who caption baby, a busy a come Mammy Gege 28 days near the knee coffee. But I bet you said all those people they want they are waiting say and keka warm kono. Nanka you ka baya jingege krata kula asaying gegen krata. Nanka boneka krakebi atu mamin gege. Nanka ye deport mamin gege. Nanka mamin gege sumaye ye bag wo airport. I tell you say even mumpo even one more church or caption even one more wishing in pono. Say one more who say ye deportum gege ekuta maye ye bag a few bag edru kotoka na police for the say for deportation. Some of them will pity for me. Don't mind say some of them crown ebe press or maybe with different country. Different country. The same people who want me down for, who want me deportation. Even when they see me in that situation, they will still going to be pity for me. I am telling you. Yes. Yes. Obia kumanko. And I want one or person is time for tough. Send is time for this tough from one or person is time for the tough from. And you will be so no. But this is me. My Agradaa and I shock me for 15 years. And my regret is say I am asking merciful God to show Agradaa mercy wherever she is. And I pray for Agradaa, say God to protect her wherever he is. Because baby, I want onyami show ni mercy. Onyami protecting the more. Ye won kwofo ye si omo di bone ne de omo kogu ho. Erade so oba adeboyefo nti na erade bai. Onyami amate ne ni biaba. Onyame wa amate ni biaba. Adeboyefo nti ena Nyankopon wo baaye. Enti se me bompa ye ka kire Nyame se on show mama part mercy. Ewo baby e de na koto no. On show on protect no a. Menye hypocrite o. Yes. Nanka me pen sa bone no. Ba bone na me pesa oto sa from no. I say me hu ne say what from bro me expectation, so I feel pity. I have nothing. Mean sans then say on mumu. But I know say this particular woman, baby, I will feel back. Say yes Christo, kura kotu ba jaman bofo no ka say. Just say me say the idea I am calling mercy and the protection for Agradaa. They met me aye and no say. Baby at this particular woman every bano. Any baby a Nyankopon edina kwa kodue no. Minu mi na baye yani se bia obokro no ne kwa. E bia na won Nyankopon hihye mu na nkanya mwanwa. Oba besi atena Ghana. E busa bra we. A lot of chances, opportunities. Senka obejaya de na wo ye ni nyina. Ejai dede ni nyina. Ejai atamfo a wotwema no wejai ntokwa bebrebe ni media mpanyifo atem di die attack hunu oba besie nya opportunity say still ontimi nyai enya wonwanwa it means say this particular no purpose be done so say e was say okọ afie na se na was woko kona woko no edi enti no woko purpose be done so say enkofu bi wo hono ma e was say Nyankopon use sa particular person we na ni ede kwanso ni nyansa kwanso ni smartness kwanso edi ko save sa enkofu we ebi wo Bible mu bebre ya wasofufo bebre timi Bible nti bedi adanse say omu ko prison omu free prison buy no omatimi aboa prison etimi ko prison no omatimi tietie prison fo na ho hia
omu free prison bae no oma be ye prison for na wo hia minimum bi okọ prison bae a okọ bae no okọ bua prison for enso tama no onko prison no wantimi anko bua prison for ye obo wa Nyankopon ayi ni se wokọ ba me pese wokọ uyese u feel heat no na otimi nya temama wo mo ye wo mo sa. So how am I going to know? Because anya nwanwa me pacho wa wutie me anya nwanwa obi asem ba ye hwa asem no ye de bi atu ye hofo because me ba bi a me twaso afu dwene awi ba bi abrewa maduri ebi kro obi suro obi fele me kra so obetu me fo but hwe se di pani ada ho enima esi wo obi abrabo mu bi aye afutuo ma me ngege ma brabo ne ehia me ne eche se me attack ni pana na me didi ni pakro na tem me ka me kirawo ene me ngege baby a meduru abrabo mu Nyankopon ama me nya me tia didi mu ama you ka ba yasa ma me opportunity me ensemu a se me mfa bi nsua de and polish na me mfa bi and polish me skills me say ene me koto sa asama tutu obi a mema nipa kro na asama ya futuo and more ama me dan say me crucify nipa no if he say me crucify nipa no pa so me make sure say after the nipa ni crucify na chi no and na bra pon be ya de sua ma me more because e betimi ato me as a nipa me say mo fa ma adwene mra ma me Agradaa ansem ni so enya wo nwanwa say opportunities ya Nyankopon de ma me we even shayen mami ni yeko bibi enti no asane ya yaka mami ni meko bibi kakra bi na ye ne ya mami obia no beka no a enti obia na beka wo a wo besoso ye wo baby wo wa e don gonzo area huno wo limit baby wo a wo ya blogger entache na mumu bi mo jimi mumu bi munsue nyansa ye wo baby wo na wo ya blogger ye wo baby wo na wo ya blogger nipa ni pushu uwe hwe na wo ye ya chale yiwani nchirese wusuro uyi wani akonchirese wusuo for the peace ufu se upo peace baby awaye aduru no dia fe wo mu ye bia no me mani pushu. Okay, let me think about my mental health. Okay, baby amaye aduru no mami ngege pushi me no. Okay, enka me wa dance ye pa enka me wo audio super enka me so mekeke bia kire wo mo. Okay, baby ameduru no eye. Let me think about my mental health issues. Let me think about my peace. Thank God, my good opportunities. Naba, let me make use of opportunities. Send me my blabo akodrubia. Menya me suni mi timura so obi ti se me mami ngege. A mother of 5. Menya me suni me a father of 5. Abon 5. Ami ya wale. Se mami ngege eye kankanya. Obenya ne so ene ne die. Engege ebe bi apro obenya de ono so ne be bi apro me se me di hye wunkran se sani abrabo na kosi akoduru bi ya still sunkwa na su hope di abrabo bi akosi ubenya wo so ne wo de ebi wo kra obenya abro because minim a matter of 5 a wo no why ready say opekuru ene be ma atena okonya be ma won wo da ene woni be ma na wo 2 aka ne ma 5 am o ma 7 mami hye unkunai emfiri saade we but the thing is my life no enye be ma nseda ehia kotidie etwedie nseda enye eno ne come up to eyi keke but enyo nankasa na ehia nankasa wo ho se me ya me kra ho adwuma no na ehia me menya me kase me di kotie menya me so me kotie adi papa usu benya bi adi papa emoro che ho ebi kura na nka nsuo da na so ehwe makotie bi aka nsuo mpo aka nsuo akaja but we dia me de ye yi keke me be address issue bi but me pese me mama dofo
madofo. I am talking to my loved ones. Oh. Because me enemy, me kasa obetreste. Me enemy, me kasa obetreste. Obi abotutu enya baba suwom. Ono krasi wo hope. Na wa wenya gonorrhea. Madam, the better TikTok video. Obi abotutu enya HIV. Enum baba sunuro. Ono krasi wo hope. Na wa wenya gonorrhea ana wenya white o de poa. De wenya baba so krasi wo hope na o de poa candidate. Erade. 97 years. Also wa a boy. Now we are fe na 40. Mema kurenya mema me yedi wo mutrum na wo ba. Ah. Emu obi emu akpofio because of little mistake bia why enti. Hwe. Tena why? Tena ho. Na engege okodio me koda da. Guy ye fresh. Ebu. Face yayi. Body. Hey, abasa. 10 gram pa. And I time for Timisha sa. Omoshane sro no omashane from sound say boy ye motia. Atamfo and a perfume to me spelling warm a bee. Maybe I didn't have a better for me I come for. Atamfo credit certainly. Engege o ye what? Na we di okofefri. Body, chest, abasa ndaya wangam. Face, etiko. Bottom swa kakra. As I time for shares running from sa so boa we kotia. We tietia. Hey! Oni pa me ni gina hwa me dani sisi echi. Yesi we motia. Oba your time for the patch ro mami. Me patch ro mami. Odi e tro mami. O dia na abaye tamfo. Otamfo na o she bronya atale cross u frantomago. Eti dia na o expect free me tamfo ho a. Eto na bi amoma so munjumi. Ena ma mi gege ye hu se caption we wa ha. Ena ma mu ukona me tamfo etro negative anything about me. Na wonnim na afafo te frame djuma amedi wo. Edi adia na me tamfo betimi aka. Amana praise me. How can you praise your enemy? Oni pe ya wo kasa yi. Enim say abrantie so wa chen no. Ono kro obeti dan ho, obeti dan ne mfe. And so still na wo kura wo so wajimi kura wo a wajimi. Wo kura wo so wajimi. Wo beko obi kunu ho. Ama ya ba abonte abebo ntutuo. Ama wo firi mu a, wo besa ko obi kunu ho ama wasa ba abonte abebo ntutuo. O de we simple calculation. Mon calculate mami. Ena chine ena ngege yesi abrantie bi wo life mu oyi obi kunu ena yesi ne yere se wo penafa. O de mi busa beyond measures. Ohima anopeja. Ufri obi kunu ho ayabo ntutuo. Edu tina bontin egu ani masese wa ba mi kunu ho husband snatcher homebreaker husband snatcher na ufri ho santai. No wasa akwatena obi kunu ho wa musa.
Why investigation? Nipa ne be say wo pe. Why investigation? Where musa? No what now? No wako. Obi kuno sometime. Uni evidence. Netimo na wafa phone no wafrɛ me engege because share video bi ye say money abrantie bi nam oyi obi kunu abrantie no menene nam hefa wankasa wuhu ne hefa na ne yere we na ni kunu ne nam abonte sa ne yere we na ni kunu engege dida ni kunu mpaso sa na wo ma abonte me bɔ me ntutu abi emi unse nipa ni bi yale pa. This is where they want to see me. This is where they want to see me. By our woman who say, and yet Agyimifoɔ bia no muni ni deal sao. And yet Agyimifoɔ. Me say, what can you do to please your enemy? Tell me. I didn't obey ya be please your enemy. Engege sha tale kra na chechire ne to kakra me matade ya ye mu ache mienu a ya twetwe elastic obi a oni to kra sha because of elastic no a white ya twetwe edem finfin nchenchen no so ebeyi wotu ne mpuampua e de aba obi a onim dressing ani so wakwa akotu obi a onim dressing ani so enim atade mu ani so atale bia na wo sha se na esi fectew u flantoma wo se na wo start see ye Usha tadi bia was star we see ye. Masha tadi akwa jina airport. Ama tadi no lastic data no mitunu munimu. Lastic dem. Lastic dan chenchen. Sa tadi we obia oni to crasha because of lastic na ye de design se na ye design tadi no. Oni to kra ni tuni be jina mu nkrowa. Otamfu jina bonten. Ese eye fom na hyehyɛ ho. Otamfu hu no to kra wosi eye fom. Na ade na wo ne watamfu pre akwa. Onipa da se ni timi hu to de ne nsabo to se paw. Obi kura ben wa yaka manate se ase fom na hyehyɛ wo tonti no. Hu se obi wo ha ase wone wo kwa ase wode ne nsa pre wo to ase wode ne nsa to sisi echi kakra awe se yampa. Ebasa wo hu no bisa no aso to nam na aseki achese eni the opposite hu we are na person hu se de nkofo kana ye no kre we o say yetimi photo shoot today on say photo shoot today editings bebre wo photo shoot mu but obi afi na uko explain ya kire wo bi a Agyimifoɔ bi a wono wonim photo shoot ani so na won hu say photo shoot Edian yaman a different between photo shoot and ye. Medi will be a tally quack shoot. I was say shoot to the bar. A taleno a nice, it will shoot to the come on. Then they can yap a normal picture. Normal picture could try and say, no one gunners, and yet as a 30 and yet £5. But photo shoot, I could try a quadji photo shoot, or more photo shoot to be a bet me at you, different picture from photo shoot. Why? Na se obi a wonim the difference between sa level no onuru ho. Onimu on educate different between photo shoot and your friend say and normal picture. Onim the different and na wonim the entire ye shoot no. Sebeya e dia shoot we enioma enku kra enku photo shoot. Yetimi di nku si wo. Yetimi di nku si wo, yetimi di phone si wo, yetimi di phone si wo ni aye shoot no ni ama phone na ye fe. Ni nyina ni pasi minim. O se to bia na mani aha. Me nkasa no. Se mabre wo blog yi mu, ma ya brewa. Mo se menye relevant. De bia mo content bia so mo bomidi. Ade enye relevant so de bia mo de memese. Na me bon kwan na meko eni ehia me a. Me di meko begum bede. Me bon kwai na jene ehu hia me di jene tum ye de engege yin relevant yo engege nyo bia o engege me meka se me obi me nyo bia engege nye this engege ni that engege nye she na mabeka se dia na me wo me ya aya se tia popora kwa odwura me ho a moja na obenya bibie ni me ho
Womo omudi ntade akɛseɛ, watch akɛseɛ, designer akɛseɛ, womo omudi fie akɛseɛ, womo omudi nneɛma akɛseɛ, womo omabɔ breka sika dollars no, mo mahu me bi, womo omugina womo ka akɛseɛ, mahu bi, me Range Rover krada na ɛwɔ hɔ kra, na me mpe Range Rover ni mu kra atra, na magina ho mpo kra atwa picture. Engede me ni hwe. Die. Me ni hwe. Onya relevant, onya this, onya that, oh why this. And so abenkwan ya mo benwen. Se momone kankan. Me na abenkwan mu a muntimi ni. Enti mumumi o. Mo respect me. Na momone kankan na abenkam kwako. Kobi. Enchi mu kontomila bo mumu a. Anya de. Kobi, momone kankan. Totobi kako. So what you say? Unya relevant. De bia na calculative. Eto de bia. Di oka se ngege nya relevant. Afi me do TikTok. Wa say, mo me hwe maami ngege atale bia na wo share atale ne so che no. Hey! Ala say ede nipa we na me hu ne comment ya. O say ngege nya obi ya wonya relevant. Wanya daji abehwe me hu atade a eye oversize ya mesase. Mas me obi ti se me maami ngege. Ni baby awo kura me ma ho. Na ma behwe watale ne wo wig ya chia. Eni se ne asisi papo egu tiri so. Utogas. Eni wa ho fama gonguna basa. Me ma ho. Amamone de ye ma benkwan. Na totobi so de ehia ma kontomira bomu. Eni twuma ne de. Edepa. Eno so de onya de twimu a. Na aje unsa. Edepa. Eno na se nya aje unsa ne se ya. Ena o hia obi am kodi ko obi nkwan yo na ne de. Ko obi nkwan ne de. Bonde. Ko obi nkwan. Ana nkwan na do. Kwa na ete. Obi singege don't fight for ungrateful woman. Na mpacho me fight wa ha na. Dabi o. De ntia me de ma me atosu. Am sa friend na wo ba, friend na me ba. Mate ase. Engege ya momone mate. Bonde wate. Kobi wate. Na so bisi mi nwuye nkwa de. So me so won faso chen. Samai. What's the daddy still been tiasi? Hey, mate. The engage mate. Engage mate. Dear me tia biamete sa mate. Yeah. Dear be tia biamate. Obi timi so life. Engage si wasesa. Me manes sa. Engage wasesa na wasesa de dear ben tiasi. And yet na we. Na me dear me ko. Okodio. Trawon ni nature. Enkontokwa. Because ya me ba me fiwo. Because ufini ukwame nkruma so ka unnecessarily tokwa ko ye besi saa bire. Epeki unnecessarily fight. Eko ye ebesi saa bire alope. Utiri hu na atutuo. Eti mi pa se pa. Apart from neman ketenketi bi a me ba be address na maye mi show na me ko. Ne bia show bi o ho a me pesa me boa. Na ebi amabwa sa ye bagidi kambo premier gaw na fifire tie ni ya tinisuo ni ya tetentasuo na dabi o oh dabi hwe dabi obi nye relevant na still o kana sam no fiwa o ya boa unhunu nyansa se u jaika
Who can into picking unnecessarily fight? We are poor. Ni pay onisika. Ehiano. Oni asase. Wa mobra. Onishe. Wa ojiji momo. Wajiji kashap. Wajiji way. Wajiji dish. Oni asase bi. Woni fear rechere. Woni bibi o show off. Oni bi engege nishe. Engege ya satoni kwa satro. Engege ya bibi. Bibi. Wasa say Debbie, mentiase. Mi jai oma nature any universal. Ko nedin kunim. Okodio. Baba yo. Baba yo kum. Okwasi ankwa na ensesa na twen. Episode for now, let me come back to mama part. Eye me masem. And say enya wo kra so nwanwa se she opportunities enyankopon de mama mi we ana ko betimi dia stay mu kam sika bai na ye agi mama we si o metua ye agi mama we abronsan mako 3 tie me se Ghana bai je Agradaa mako abronsan mako 3 na wasa agi ni sika bi e ko twi ko breban ya ni aka kire se 15 years no ye de January me pacho se obenya ye ji Agradaa pronsa mako 5 wa Ghana ban say ogine japade kura nyina na wagine sika nyina na wakoto wa chama omo a wabo wo mapo nyina obi afa ne receipt mra na Agradaa nkofia Agradaa de ne japade nyina edi bibia bema no na wababa betene fie mayensia de bi wa ena ma me ka kire obi ka kire yese sika eye ba sika timi nyade nyina ba ewiase Agradaa wo bibia wo chance opese odi bibia wo bibi ba hwem papa wagya ho wajam papa ho ni godum kunya ene hwe oda prison nyame apato obeba na nsonkro so wi ahwe no ono so na ne skin no emle ene Agradaa wo prison kura ebeden no aba be ka se bolove ne so ne twa me mumu ene metiwe a me dia tosi kaneke me wo freedom ye sweet unisika menya me freedom yes ngege me ni bibia ngege me ni she ngege me nya relevant just me ni bibia wo me ho me ni she banyame amade achi me wo freedom ame ne madofo kasa yesra ye chate ama menya bidie ye futuo dia ye nkuranhye abusafo maba asa na me kan mate se robot ebe ye video bi na asama wo kan se muntie ni statement ni ye o say what say mami ngege mate se yesi wo audio bi wo ho a o bebo ya ye be jai Agradaa o tene wo he what tene wo he fa. Now where is that particular video? Engege kase wo video bi wo honom. Na obe bossa video ni pe. Yebe jai Agradaa. Na enkofo bebre asom. Abenyansafu ewo mu busa se. Where is that video? Where is that audio? Where is the particular page ya mami ngege kwa kansa? Miye video wa. Enyansafu wo so. Omutie mensem. Debi asani ye kaninti na me mpese me responded to this particular ade ba busa wo ho mo ana mo particular video wa na me be ye eda no which part na me ka say me kuta audio wa me be ba ye be jaya Agradaa nti robot abegina ho ena oyanko ba ye de ni ko mu 15 years ena nti ukuta robot ukuta audio ena onfama
Emma Yenya no, and a walkie can send baby, and getting relevant. But they wanted to use Mami Ngege to be relevant. Because obo caption a koni page. Caption bi obebo bi Ngege din bi animu no. Ni views no ne share. Enko. Ba caption bi ani view video bi obeye bia Ngege din wo mu no. Kone ko hwe ne numbers a wanya. Se obo mi din ade ye na ade akohwe ne numbers. Ene se omo mi din eye na ade akohwe ne numbers. O de ko aya hwe steady wo numbers. Omo ye video na mi din ni mu a check omo numbers ene omo shares ene omo likes. Omo ye video na Agradaa ni mu a check omo numbers ene omo shares ene omo ye normal video akọ check omo numbers. Omo si Ngege nye relevant. Omo ye relevant na nka say you so omo relevant publicity no e de ye video so a omo nya number also omo nya. But omo use obi a onye relevant din a ko check the number. Odi amon shade this particular girl. So when this particular lady oni mu nyansa unse wa pesa odi fili sister ko so no de kona na brown so Agradaa so no de ba Mami Ngege so wa pesa still ontimi ma light intimi ntone so enya sa o eye Ghana fo su Ghana fo wa ade bi wo mo ho se wo ye ade bebre a omo hunu se omo hunu se eye wotan nipa na wo ye na ade bebre no onkasa but ugusu a wo ya wo ho be ye Ghana fo ahi eye sa na Ghana fo te eye sa na Facebook viewers no sa na omote se nipa no viewer bi otan ne se den na de bia viewer no nko na ode ne eye twea pia o ho kora sa be ye na hi o ye viewer o but o ho be ye na hi o ho e be ye na hi o ho be ye na hi so hefa audio ben oba be kasa no se Mami Ngege mate se yesi wo se o te ne wo he mate se ma oye video oye o de me mate se be blog se mate se yesi wo video bi na wanya obi a na adwenu nso wo ha se oni he faway na we di we faway na we kan we faway na we kan we ana we afa kokoye say na wo kire me say me wo bibi a me mfa nkonkoye say no so so wo problem o Ngege wo energy no fa nkoto ni edepu adura o energy na wo dey responding me ade no fa kwahwehwe wo ma papa o ba papa we wanka say ugina bia we wanka say problem e down so ewi asiade a eya se wo ni obi kunu be kwa akọwo na be ma ni asede atwi nani no mfi wo sika ma shema no ocheche na che Mami ka se mi nkyere wo che se ye won kofu bi o ma dwene wo fom sa wo tan wo bi bebre a wo dane kwase a wo dane jimi because o start ye ni o ma jimi sem ko a wo ni pani so a wo ye jimi sem sa wo tan wo bi bebre a edru bire bi a wo tan wo bi kura na ade bi a wo ye ne nsem bebre wo kura wo tefa no ho a na wo hyede atwi wani kakra ba wo ye tra so bebre wo ye ni bebre wo bra ni pa na twa so a wo ho be ye hi. This is why some people omunim it is a odiompo yefale say odiompo abeda abonten a Ngege nankasa e confirm abo odepu abidin a sa audio no 1 year audio na odepu ayede 1 year na esa onyene wo wasem a wakokukura beto so asem oha okase da wo so a aka udi bewu se o manipa ho ye wahi bebira o dane kwase agimi wo nipa ni so se asam ba na wo ka nipa asem bebire na wonim se ekwan fa so twa so na da bia be ye one way tena o dane jimi
Enya se nipa na wo attack ni bebre no onim wo nsem mu bebre o but we decide say on feel because of say oye wo bebre a enipa beka say enipa beka say ho dodo ade yen nyina obi an wo nsem ana obi an wo nsem ba me yonko ba se men share da me frɛ wo tutu ni me yonko ba ana se men fa bibi me di wo na metime baby na ma asema ba na odi bi ebi di me maka me si media me won kofa me ne wo mo asem me wo enkofo bi ho a me ne wo mo wo level bi a me fo mu nu na me won kofo bi ho a waye bibi atia me a me nim de me metimi aye atia wo a me sama e wo ma nature me say ha apu esu ne ye wo ade bi aye dua wo apu esu efifi enu nti na mada agene ho se meja dua eniema amedia wo apu esu ebe fifiri bia no ebe ba be dane bone be dane no me be dane anim guase ama me no me se meja dua eti wo dia wo koso adua na be koso afifi ahetew in the near future ebe chen me de no me se ade bia ye nyina ye dua ebe fifi eti se wo gusu dua o ebe catch up in the near future na se wo gusu jadua ene wo nia baby a wo kwakote in the near future dia ye bone aba me dia me se meja dua eti se wo dia so be koso adua koso ana dua ebe hetew unexpected enu bi na hete ye mu bebira ye ba na atweka ma esi anim ne ye pa achaw emu bebire na hete ye no a hete ye meme ne asumasi woni mabedi agro wo se me dia ba wo wani obi tenchen wo se wo ka won tie se woni me be di agro me dia ba wo wani a janwe e wona ni obekọ ada na wusu wo bire eniema bebira me decide se men kasa eniema bebira wo me decide se men responde ma pakini nyina no ma chechire ni nyina ena me dia ma nature na afa wo chechire wo ntokwa nyina kokokoma nature chechire wo niema nyina kokokoma nature na sa betra monte ya cheka dede bi mu does it make sense ati sa apia bebreka so ode na asema koma court na da bi ote abonti no odi court ni mu nsem ote abonti no odi court ni mu asem eti kamede ma asema ko ade na memeka ede na memla meka ede na memeka ode wa asem kokodan wi a say yes we dey me maye magime funso ato ba weni we dey ma anye ba ye kato me so eno dey me nyintum ede na bema woni pa na adwene ye betimi ahyeda akọ fabricate story or back door with no evidence no audio na mpo se audio wo ho ase ye je ebo epa achew anamboa me dofo ne me ne wonenam se makodi wo ho nkomo makoka wo ho asemo a ukuta audio wa bebo anase befa me mepa wachew enfunso ani apa wachew na na tiawa so de be cheso fanche tiawa ba yen sheta ko fabricate story sebaya anyway I can't do any dia I can't do one search I can't do any dia into one kasa obi den trotto so a eye wo ya ma wo ko buru nnua na wa say repeat sa de na de atia nnua bi no wo se mi dua bo mi bodua enya wana wan kasa answer ma ho answer never ma ho enti wonam back door wo chire muo account where comment account where you say account where you say eye nipa so mesi na share wa bra woni proof bia no anti why bawe wo di hye nipa ne kon no ade na bawe wo di hye nipa ne kon obo odi a wa ka bia twaso wa ye ho a wo ye nipa no obo odi enya wana
ana yesi dia bonkwani Antonia mensu my friend Antonia mensu ye titi ye through social media juma enkofo eduabo anyinya ye bebre enkofo duabo anyinya ye bebre ba enamadom sunti yesi nyankopon wayi ye free mama second chance eti me sanfa me life on santo chacha biem sanya de ye ba se ye ba be di agro ye ba se ye de nimguase ye be kofi ye de yale ye be kofi ye de sey ye be kofi ye de ho atwitwa e kofi ye ba se ye be di agro ye be entertain yourself se efie ne bia ye tese yare ho a ye be ba beji ye ni eto de bia wo yo ba tena se dwene ne ma bi keka ne ma bi bom because my sister my brother oni betene ye pe se once sa nature ebe knock you very hard unya jif me se unya sympathy me come chere ho eye fat my sister my brother aha na wusi wudi agoro ne nko a na wudi ne toroka akwa forget tokuno mu a wo hye forget forget nkofo a hye wo machi forget wodi dibone forget me see nature universal that knock you down heavy until said ne wadwene beba wo ho so na obesesa wakwan anoke me na wo ntimi knock you anoke me ne nya knock you a entrese wafa ho adi se ugusu ya ebe knock you until se wasesa ene me ye video wi anu masa be trust me nsem na masa de ko why me cash na mebo a na ma trust no obi biala me pese me boni din bia no e dia kama sem bia no ma boni din e dia reply aden obi timi ye bodu bo ma me ngege din a engege mi timi me ye bodu me boni din tu koto so obi ye ni videos obi ye ni nioma enkoje mame because di pakro no nsuro mi na me sumi nsuro no obo mi din me boni din robot ba ebo mi din se ma boni din aba abaye alope ko twa mi screenshot ko to wa wodi nsemuni ma ba reply no me ko my dear mama ka se bi jo me sika ntimi nya ade nyina sika entumi nya ade nyina ye o ba bi wo hono ma wugina upa kofa lawyers makomako 50 spend the sika ton wo sporter ton wo singlet eko ye me say entimi ntwitwa anye wo enti suanyansa se aboafo wo boa mo be boa wo wabra bomu a enye bra wugina court enye bra wugina court a ukotua lawyer sika da bi omufa se sika na lawyer sika ne mawo create healthy content eno me beboa wo enye se wo be din kofo atem be din kofo boni be din kofo wicked edu be kwakọ gina sendi bia na oda seni brenten na watua lawyer sika makomako 10 lawyer sika se ye me defend wo o asase mo mo fa 10 lawyer sika 10 ne mawo ko build asase no ko ye project si asase ne so na o kire bi uduru kana wanya wa ufie mu ada wankoda abusuafie ana wankoda baby at least ana obenya bibia sho se masase ni mapeja dru lentil ana dru moso ana so obenya bibia kuta ape baby akoda guess how subi akoda ana say bread and breakfast bi akoda ba abusuafie pa baby uwo hwa na obi abom sewa uwo hwa na we aba sewa uwo hwa na we aba abusuafie ko bia me maame nchen ko bia me papa nchen na suami fie no edan ba akushem na nka mete suami fie mabusuafo ogum eye sana me maame ngege me pe me life say abusuafie de dabi me metra media yi so e me koso court nsem
mesire sika mamu da bia na mesire sika da bia court me di da bia na mabetra sire sika di da bi e wo se me hunu me life se ba bia duru no me sire sika bia enko court me sire sika bia mu nkofa lawyer adia me dia si mani so se me kwakofa ho lawyer nipa makoma lawyer 10 atua ka no me di be si mani so se ma start positive stuff. Any pain na muame na me finish positive agenda. Me pray mompaye se me nyas. Na asumesi ana bente meboame na wa edu na wa muame e. Na bibia na edi sikatu aka. Se to de bi na nyame ma wo chance. Na wa adwene e smart mover. My sister, my brother use smart move no ne free rice water free social obi de ne rice water ba mane obi de ne musuo ko mane fanko some issues bebre wo hu de wi abesi handle no ma obi fa ne musuo nko enye da bia e na abedi court akone aba obi wo ha mane fa ne musuo nko obi wo ha ya mane fa ne musuo nko. Experience is the best teacher. Say Agradaa wo dan me ensa. Agradaa e wo sika ko betimi di abrashe judge no. Abrashe afrash ni case na gua. Ekene wankodin sensema. Agradaa case ya na ekosi. Se wani fancy echi. Ankase ye ena me di akire me ye di e beka se malusu me di akire e beka se malusu fans ne beka fans no okase walusu ne ye de ukotuma ade na obeya ma ho eni ama fans ne nkase walusu na tena obeya bi piri u peace one wo ma eme ebeye beta ma me se ade asesei ede me beko ensensemme me wo case is under investigation na me sa tia bonten ye dede wa bra ye investigate me wa bra ma min gege mi pages ni nyina da under investigation e wo police na me da so de so edi behave senye nipa na me ne nya case ni kura me da so behave with towards other people wa bra me pages e da under investigation am ye show actions ye show attitude ye show niema a wo gusu a wo ye mentra ho no mo pekini nyina kopim da ye beduru court ni ebeka che behavior we na wo mu ntimi sisa enu nti na wo de ye nipa asomasi and because of behavior what as judge na sama ka e wo court ho wo say wo ma hye mama party a ehunu say ni behavior ni public behavior senye mama party asem we enenye lawyer bi and the cancer same with him says how case here under investigation. So you case in your top investigation. Your publicity behaviors, any movement, any na a danny dura, would you know about a danny dura, who or court to them all. Enti muntie enti Agradaa judge ne kas Agradaa judge ne lawyers ne kasa no mo say no mo catch Agradaa say on reducing the public behaviors ni bi omo patch say eno so am one case me ani waga chinchire twan ye ni nyina he fa ne de ko eto de bi no obi si me wo suban bi mu se suban na me wo no me ana me de me ho me si me firi mu emoa me o ti anchen se won ti ase u provoke me me yoden ade na me ye wo ana wakwadi obi kunu uni bida wabushani bi ni bida unti bida
Nengege minya odepo a ewo utwam ana. Ewo utwam asore kwa wore. Ebi ewo utwam na etu hia wo. Awo ba de wunya odepo ni bida. Wunya bida. Da be na nkotena toilet so nka se wo ho bonda. Ubi moda. Udi MPA ntufu se ni wo. Bibi wo pie na MPA. Onipa no na bi onye interested mpo because of onipa no status obi a wogina. Ebeye better amame. Said ye obi a peso odi ye me bia won fa nya me ne ya. Me firi mu a mawie wo bibi di ye me biem. Ai, Islamu muntwa me. Ochina Sunday. Ekwa kodi English breakfast. Muntwa me enkwe. Ana amosi muntwa me. Enti abusuafo. Me say ade ade no tamfo betimi di aka e prison. Me wa hase obi ya ade a. De amwa me metimi di etunifo. Obeti a ontia sebe me. Minifi America ontia se. Se me bembe other bloggers bebre. Ni omo ye fine, ni omo ye kama. Ba obekọ mo platform so matem didi aye didi me no. Eno no omo bo e de ye analysis. Omo bo atem didi ebegu me hu fi na. Ba wasa metina say why an analysis? Can I go and force them to tell them what to do? Ono na ne de mintimi nya ne de sa. Bono be ne de that should tell you the difference between ono and enemy. Oni nipa na wo good terms. Oni ni bone. Na so kan wenti a o se de obeya na obeya obetimi aye ne de. De na de na betimi aye. Hey. Kontonchifu akon kakalika fuwe. If you people have nothing to pick up, my busy picking me pieces of my life. Now I bet you will see it and say, wow. Hey, kakeli kafuo. Enebe hi kozongo fuwe. Muntie. Time na me dey picking me pieces, you know. Me say energy no. Me nyusu mamu o tom. Enti medwane kora han medwane. Me firi ya piso. Kakeli kafuwe. Enebe hi kozongo e. Me say time na me dey picking me pieces. I have a pieces I may pick. Me nyusu sa energy ni mamu me kamu o. Na ka me ko, na woko, na wachoro, na machoro, na me ba, na maba. Debi. Kakere bia me di beso mu mawa. Na me ko. Me mfa mamu o. Nya dia me di be mamu o. Ena kire pa so maka kire mu mi mu di mi kire me hwe. Mu di mi kire me dan kanto anu ma kire me na maleka. Dia wo di be ye me bia me pese me di bi ye wa. Tam ne so a me di be ya ama me di be tria. In a different way. So what's a fuck call police station ebe call? A different way. In the different way. First, no na minim akwan bi a ene ekwan no mehunhun kwan bebre. Ah, na me mani abre ma de afra to fom na me peke a. Na ugina machi bo machi. Ugina machi bo machi. Me dane ma tension ma na de na afra to na me peke no. Me ba na akroma de kwa na me yente. Hu be ne hia. Ah, la hu be ne hia. Ah, me focus wa picking me pieces no. Ujina mechi ya tono ye dede. Me focus na me mla me bana pieces na me pick and pese me join e di creative boom no. Me bana akroma peke ko. Jama mo ya. Na me hunu baby nipa ni bi kura mo dwen. Ani nipa ni bi monte asefa.
media maye bia mabrabom mahunu se eye why engege maye bia mabrabom mate ase se babia maye aduru no eye mame why na sa dia wusi wagimi na wunsua nyansa na abeda ne bakosia ne bagyimifoɔ wɔ apwe so na abekoso amateka kyerefo ap kotete nsama be ka kyerɛ abetwistew na obeye dede na de bia de camera be si wani ma pa kyewa esewala o esewala woye nipa wonya aboa why oti se ye ka asem bi blogger bi ye video bi obi ka asem bi obi fa telephone advertise asem kyerɛwa je evidence kakra kotie mu kakra sa na waso camera enye na jai wo be pa kyew kopim so obewuo the wa wo pa kyew ti asem nkobusa no abeso camera no abobom a oti asem nko investigation no aso camera oti asem nkobusa no e so camera oti asem da bia na wo committee wo ho the police nsem bema said the obeti a wan ko investigation no said the police bema wa wo the police asem bema wo ko hia wo bi a wonya watane hye na wie odo be fa mara kwa so odo be fa informant no be ka asem kire no wa wan ese woti abonti a wo pa kyewa wuhu abegi wo pa kyewi informant na wo fa afofre wo say engege se asumese se hwan se a wo twen wo kontintin bia ho ebe bo premier gaw iwu informant no wa wen aha dia wagimi ankofo be hye adwuma ma wo because ankofo hu se why desperate person wo di obi to form hwe ebra on obi be hunu se why desperate person udi obi to form ade ba ko amesua wo apwe so a se kamanhwe ya enka omudi bi di me se blogger ana viewer bi ehunu se why desperate wo blogger bi ho ana why desperate se person udi viewer bi to form a utra nye ye obi be hye adwuma famu ama na diwa ubewie na ugina court obi betimi di obi picture brewa mo postu ubewie na nipa kro na use the real picture no de ugina court wo ma foke wo up when it comes to information is an yama no aye careful enkofo wo personal issues so ni ma da bia hunu wo up we so say sa particular up we enkofo wo personal issues eti as a blogger ema wo bi awoni obi woni personal issues or person who use media good when nanimase ehunu se woni nipa kro no the same personal issues nti what information be ba a locate and are familiar with that person udi agro ebe kwa kofa court asema brewo enyi obi a na abetane hye no a enyi obi a na abetane hye ni image na abepa achawa watie o betane hye ni image ubepa na chawa watie but still obesa the court still we see na nipa kro informant na mafia because him say why desperate o pesa wudi obi ba form wan hwe ya obi ye desperate nipa na o pesa odi ne ba form no wan hwe oni ba bounce na wo mom da form me kasa kire badwen ba me kasa kire banyansafo I am speaking from the experience mo bi mo hwe nyansa mo nya gimi no mo agimi ache simple so abushan se mini akwakotie dia ba wo hwe ma me gege nsem a o kan na otim se oma try so me provoking ama wa ba ponte na afei oba bibi fi wo social media so but ono so se bibia wadu e wa brabo mu no sa nyom ni na no twem nya de obekontokwa ade se bia o maka asem bi e de afa no ho na ehia nchechire mu de na wa ba ponte na wa ba aba be chirechire mu pa se obete se oni obi kontokwa gidigidi wo social media so na mo betwen ache nti bufo mo pesa mo hye no na tse mo provoke na ma wa be so sontokwa so ne de sambre no etwem tse ni na no odi ebi aye photo edema aye upcoming bloggers na ni na no professionally or to be edema aye Natina ne ye friends tulip ne Afia Rambo na afi so kutia so de odi bi pempem mo yi tse busua nyasem ketwa kire wadwen comment section ho na bibia enye kama pa ma mengege ma aban Ghana aban se woni Agradaa wo issue na just wo tumi provide any evidence e de Agradaa kwa 15 years ono ofa hin ekogina hin so kwa ko beli Agradaa all the audios kwa beli Agradaa there be osi intimi embasa na se omopa omon drop evidence baby a okasa ensem na busua se dem kan che wadwen ne mi subscribe to ne mi abona e wontin like video no so
na bibia enye kama pa aha na abusuam de wosi bakraw